Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hinduan, sesangat beten kaula ngagungake, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Fawaidul Umam, tak kalib ajunan Sumulja Kiai Haji Abu Yamin, terjukan tak kalib ajunan Sumulja Kiai Haji Hasan Basri. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuwun saporah tak bisa nyebut asmana ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Benda seteja seampun hadir, beten kaula ngaturake ta'zim dan hormat saraja-raja ipun. Ben seteja Jamsil sekesempatan mangken hadir, dan juga jamaah Masjid Babus Salam, ben seteja muhibbin simpatisan. Alhamdulillah saking dari banyak sampai kula di luar saya masuk akan tosa jam tak depak. Mobil sebagai luar kula salin ben sepeda kawal sareng ki Abdurrahman sampai awas kiai tole kapi kemah kiai naik sawang ngembong tak ada parcaja ajak kula kiai kira pikir melas kiai titik kiai mun kurang genteng deh. Ayo tole kapi awas kiai tole ciling kemah kiai naik pokong sampean mun titik kiai mun tak genteng pa burung boy melas ni kemun benyangan ni ke gula semekir mun cukup meda rember ya. Iya mun saya dina ariak kerana tu kau penunduk ke baba dia. Tapi semoga selang panjenengan mangken akan seket dalam kebedaan payah, dalam kebedaan nyiksa. Semoga iblis kalaban saena seneng sampean ya ramah syara Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sehingga kau leben ajunan kak dinto itu nyak tikal berat melarat pun malam hadir ke pengajian. Thank you bu. Semoga long molongkan sekonik ku leben sampean iya akhirat becerah. Karena seetek dentek ku leben sampean mate ni. Kasi seetek dentek mate. Jadi ku leben sampean ditembang mate dentek kalaben dikutipi lebih baik mate dentek kalaben ngaji ketimbang. Mereka dentek mate keng dentek sambil ngaji. Makanya gelak nung surah Yasin yang dibaca oleh Al-Habib Ahmad bin Muhsin kak dinto pada ayat saya kak dinto. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Korla apal mungkin mubin netok pada. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Manusia mate ni kebeni terus mate pak tak jaga boleh, tapi mate pak odi po. Makanya kata ulama, innama khuliqtum lil abad,
wa innama tangkiluna min darin ila dar, sampian sekalian eka bayi Allah tak temate king cuma pindah dari situng alam ke alam selain, dari alam azali pindah ke rahim maring sepo bini, dari alam kandungan ngalle ke alam tunya, dari alam tunya ngalle ke alam barzakh, dari alam barzakh ngalle ke yaumal mahsyar, dari alam mahsyar kau leban ajunan menuju dua tempat pilihan, imma ilal jannah wa imma ilan nar, man termasuk ke surga kapi Allahumma. Teron apa tak teron masuk surga? Teron apa tak teron masuk surga? Mate ya mentera masuk surga masuk adik-adik sampean keng menteri ki lanceng umur. Amin Allahumma, amin Allahumma. Makanya surah Yasin dibaca, orang yang mau meninggal dunia dibacakan surah Yasin. Apa sebab kala ben baca aki Yasin neka atetiaki kaula ajunan engak cek bekal mate Yasin bala bahwasanya manusia akan dihidupkan kembali. Terus di akhir surah Yasin dinyatakan orang semate neng arah mahsyar kak dinto bekal bertanggung jawab pagi saja kau dienah. Lalu pada kesempatan itu mulut-mulut manusia colok-colok engkau la ajunan kunci sareng Allah. Teti lesan ni kepangiran tak percaya ya akhirat fuk. Lesan kula ben sampean tak bisa ngucap. Anapa? Mun pas sampai lesan ni kata gembok maki malaikat ya pakala bi kula ben sampean. Cering itu nyabai cila pulang tak tolong. Saya rasa tak kalakal. Nah cik telpon. Benda demam kaki kak. Engkau temponan norok kelebu nalek ke sorba je asli. Nama makan ni sampai kan dem. Egi na bangki. Makanya Allah bercerita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Lesan-lesan na gembok, tanang-tanang ngucak soko nanyak seeh. Makanya Imam Sudes ketika ngimamin maca surat ni kamu lar sambil saya guna nangis. Anapa? Karena ka artena tokang abayang kumpul lagi ya mahsyar ya junana Allah subhanahu wa ta'ala colo gembok bi Allah tanang sengucak soko se acereta banyak seen. Makanya Imam Sudes maca ayat nikah mular cek sarana. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ambu semacam ayat nangis. Makmum dari Mesir nangis, makmum dari Syria nangis, dari cobaan kajo si nangis. Tanya lagi kaki mek nangis gelak kak soko kena gitu ring celeng cok. Ya gelak dia kaki le. Mun bab cukup mi cak kemi dak cak gelak dia. Takok yatta segelak ibu beruk kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ontong seteti umat Gusti Kanjeng Nabi kau leben ajunan tak kira torot bi Kanjeng Nabi dalam keberadaan nyiksa. Amin Allahumma. Sateja bakal etolongi pasera seteti umat Kanjeng Nabi, pasera saya sampung dak Kanjeng Nabi, pasera saya maca selawat dak Kanjeng Nabi bakal selamat sareng Allah. Amin Allahumma. Mangkana cepon ulama menjadi umat Nabi Muhammad kak dinto ontongah banyak. Apa saja keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad kak dinto kau leban pancenengan sete amulai ki itunya saus tahu sah ke akhirat masih di dunia masuk ke alam barzah bi seodi etua aki maka sateja tu sana orang semate mun etua aki bi orang seodi kak dinto isapora bi Allah khusus umat Nabi Muhammad. Makanya kau leban sampean beda istilah tahlil, ada istilah haul, ada istilah 40 hari wafat, ada istilah 1000 hari. Apa napa? Untuk umat Nabi Muhammad kau leban ajunan bisa orang mate tolongi bi orang seodi. Sementara umat-umat Nabi lain dia tak bisa. Makanya Allah acerita dalam Al-Qur'an, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Umat-umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim tak bisa nangkung tusana selain ben tak bisa ngak oleh kencaran kecuali kencaran seekala kotib.
umat Nabi Muhammad punten ring sepo mate budi kompoyah maca tahlil astaghfirullah li wa li walidayya astaghfirullah li wa li walidayya embai budi norok bunte astagfirullah li balik daya astagfirullah li balik daya ya kan deng tua deh bok mun deng tua deh kan lain lambak ni kemun Allah astaghfirullah pora Allah keng make pora Allah manti gina banggi manti lambak ni ke keng maca yasin boy elang orang keng maca yasin ni ka elang ara paate na khusyuk makanya yasin saya baca gelak kesu banyak faidahna keng kula ben sampean mungkin kurang yakin mun tak percaya cek yasin ni ka faidahna banyak coba sampean deki nguti depak kecompok ngantil aing masak pangalkal mare aing ni ngalkal sabe ya deng sampean pah maca aki yasin 5 kali aing ni kecelep haji ya tak percaya muni boleh sampean Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad baungguan kanjing Nabi hijrah ni kak bisa tak kata labi orang kafir yasin saya baca bu yasin wal Qur'anil hakim sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun waja'alna min baini aydihim sadda kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat kanjing Nabi mau yasin sampai geni kareng kafir ngambek ya ada kanjing Nabi lebet tak padeng makanya sampean mun kepepet kak entar ke Sumenep kota sampean ngibe sepeda na eblong ada surat desa kali ya ada pah budak polisi muter balik lah ke dungi temo maka sampean cak akulian maca surah yasin sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun mari sini kapah serepo sepeda sambil gepak tineleng lengeding saya tedungnya mari sini kesampian pah lebet jadian polisi sambil misem alaunan insyaallah mulai ada minta elang untung karo sepeda na seelang beni orang nga mun mangken beni tak manti keng ate kula ben sampian terlalu banyak maksi mangkana cepon nak kanak ngaji pas tak yakin kapan tak yakin idil fatah hasbaqti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi pengikik ka irle mi banyak hewan bini ingdina dia haram nyelosok masuk karung sarung apa teu parak de apa ke terminal gitu puro ya aglak iya sampean tak tepan nih masuk nyelosok ke dede bareng apa keng nyusu ada njak make hewan mi temu cek genteng saya kan namanya siapa mau nyebut embutnya Allahumma sholli ala Muhammad umat Nabi Muhammad mati wafat kalau ada yang mendoakan diampuni saking dari muljana Gusti Kanjengna Rasulullah menyatakan ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya tang umat je umat marhumah ekani sereta pada bi umat nabi lah saking muljana umat Nabi Muhammad ada sebagian umat Nabi Muhammad wafat dengan dosa bagaikan gunung yang banyak tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum ceke dari lem kubur tu sana makin banyak kemet ada sekali mi bisa marke bi seodi itu aki khusus panjenengan umat Nabi Muhammad mateh ngi betusah keng mun bi seodi itu aki mun bi seodi oleh kak dinto esapora tu sana andi anak keng anang pun marea bejeng astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi bapak ngampuna tinggal umur bi anang emak caki istighfar astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi maka bapak semate tu sana esapora sareng Allah amin Allahumma embuk mate kia
tambah istighfar. Astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi. Embuk semate tu sana esapora cukan Allahumma. Majadi telok mati kia sebutnya mana mak lepada esapora. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari, astaghfirullah. Apa kaki buk? Muni boleh bah ada izin ya. Lah kalau dimintakan ampun enyo onaki sapora khusus umat Nabi Muhammad sapora tu sana. Asyukur kau leban ajunan epateti umat Nabi Muhammad sekak di makau leban ajunan dah banyak tu sah keng mun enyo onaki sapora bi orang seodi kak dinto tu sana sapora Allahumma. Lah ada sebagian dari kelompok umat Islam yang tidak mau mengirim pahala kepada orang mati, cepon bid'ah. Alhamdulillah itu bukan kelompok kita. Malah bah beda ngocak ngirim kenceran ni kata ada pak. Di hula setiap pidato penggalan ni kebela. Kula tu mani telefon dari Malaysia, taten kula ngisi pulsa, tek ku HP nah. Masuk pulsa. Tek ku bi kula pulsa ai seket ebu. Pulsa dari Malaysia ka matura seket ebu masuk. Kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ka orang mati pas tak masuk. Masa bah malaikat kala ka pulsa aja. Mecek sarana gelu. Kina bangki. Gus Dur dulu waktu hidup teman etanya aki Gus Nahdiyin orang-orang NU itu ngirim kenceran, ngirim yasin, ngirim Fatihah dak kauring semate. Depak apa anja kencer nang ngirim yasin je. Jawab Gus Dur depak. Me pangki cak depak Gus. Cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih riya. Dah tak usah dalil ge. Lah perlu dalil yang Al-Qur'an. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala ajabu. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Tapi kan ayat saya keluar beri-bering begini kak. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia tak bisa ngaule mun tak kelak tibi. Ayat ni ke beni untuk umat Nabi Muhammad, ayat ni ke untuk umat Nabi lain. Buktena sebelum kak dinto ayatnya am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Saya tak bisa ngaule kenceran mun tak kelak tibi ni ke umat Nabi lain. Umat Nabi Muhammad bisa. Buktena Allah ada bu dalam ayat selain walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang si atorok bengasepo dalam panah itorok bunte maka kemudian nak foto ni kabi Allah pangampong kencerna bengasepo. Dan ini kecepon ulama kenceran bisa yampongaki ka orang lah. Jadi sampian maca tahlil kencerna yampongaki nada ke bapak, maca tahlil kencerna yampongaki na ka guru, maca tahlil kencerna ibu kia ka orang sampun setan ni ka pakunda pak untuk umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah cepon ada yang menyatakan khilaf. Beda sengocaki tak ada pak cepon. Akhirnya ulama mempertegas. Orang atu aki orang mati ni kamun beda salah situng setelok maka semua ulama sepakat biittifaqil a'immah ni ke depan. Mun beda orang atu aki orang mati beda salah situng dari setelok semua ulama ittifaq depan. Yang pertama dari anak kering tua. Mun di anak kering tua ni kan apa-apa oleh ekhosos. Tak ekhosos ni ke depan. Amin kau teh. Allah waktu aki cengeng. Pak kering. Mun neku pengajar dia sampean mah kita nyampi dak aku lilekah. Malik temu cak odi. Ya kan mun odi aku li bu. Mun aku li, mun tak aku li. Sampean mah kita ngaji lebih terus ni bu. Mana guli odi mentah guli mati kok. Mana li guli? Odi boleh iya. Dia bang pentong benar aku waring arah sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama ulama ada bu pasti depak ni kenapa? Kalau dari anak ke orang tua, kalau dari santri kepada guru, sampian ring tua tak usah khusus umpama keng sampian baca Yasin, sampian baca Al-Qur'an.
ring sepo ni kai khusus tak khusus pakun melo kencer na sa ibaca sampian apa sebab kau leben sampian seoning ngaji seoning Al-Quran mar ke orang sepo lambe semanga cak saking ngambil yang tua tak pengaji pa oning kau leben sampian makana ring sepo ni kesabab kau leben sampian ngerti ilmu agama ring sepo ampun sete sampian ngaji setiap kencer sampian ya toraji Allah kau ring sepo makana ulama adabu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap kencerna anak kau ring sepo gak dinto ikene maki makana nikah perhatian dek kula ben sampean seandi anak saya ngak putran sampean jak sampai tak ngaji saya ngak putran tak sampai tak oning maus Al-Qur mungkin ternyata lebih banyak dipentingkan pendidikan umum bengkalan mungkin kalau tidak sekolah formal nanti kalau tua jadi apa munta akuliah kulaku alaku apa buktena banyak saya kuliah jual sate gini bangki gini bangki manusia ni kenapa cang takdir saya duku emik nih ni ke anang TNI tani asli Indonesia macam di kula benih kiai di RS dokter Andes benih dorong sate rumah saya itu rumah mewah mepet sawah lekanang ki mek bisa pidato e kanto situng keng bulan Cileper nomor 2 bulan muana genteng dah maka na bolong ben Habib Ahmad Cik Burun yang ku pada Habib kia keng saya baba geton saya beren elong mi terkep ko asli na gula ni ke beni keng jeleng keng pelan Habib Ahmad koning gula bahelang Cik Burun maka na gula asli na bek semua jarang api datu kelampian pote ni baru mangken ni kimi tepak ke pote gula heran gula biasa na pidatu ni biasa na kelampian celeng beni keng tandi kelampi pote gula ko capote bede surban potean di kelampi pote sarung pote compok bede mun Jumatan yang kui mari kocca pote surban pote kelampi pote sarong pote gula paha kaca kere muana celeng bi tibian cak gelak ke kebok aba mun celeng re angah sampean cak congoco celeng bu koning ni kai pangki bulan bede seceleng mun gula tak celeng sampean tak kira kocak koning sampean lah koning keng mun pelong ben sekoningan celeng sampean iki napa ki makanya orang celeng ni kata usah cokoco mun tidak seceleng sekoning tak kira koning padi bi reng main nebal saya kalah cak cokoco mun situ tak kalah situ tak kira menang jadi mun main nebal kalah kasih kalah ngucak sekelangkong ke iya kaki kalah gara-gara kaki kalah kok menang kok apa mun sekala tak kalah aku kira menang iki napa ki jadi gula ben sampean no Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad tetimun dari anak kau orang tua nikah pakunda pak mangkana putra pangaji jak mangkene kau buh ya Allah saking dari takok tak andi lako toro kadang gara-gara pendidikan formal sampai madrasah kolopai gini apa nggih saking dari penting pendidikan umum sampai madrasah korbanaki tanya ki ustad teh ki Senin minta masuk les tak Selasa les ki lepurwa los mungkin memang ki lebih ni tak oleh sekolah formal saya sekolah formal dan gula sampai kuliah tapi bireng sepo dan gula sebelum kuliah pangaji sulam sabina geluh takok tak ngerti meskipun gula tak uning kitab ki karena makin aku banyak serbu sekolah SD SMP SMA S1 S2 S3 S tungtung S campur S degan S benih yang tak oleh silahkan sekolah formal mun parlo potran sampian hiba ke Jakarta mun korang pangalle ke Surabaya cek mulai mun kita lah benih dosen doktor profesor poro olah poro tahunan poro seki poro pokok mun tak teganya matun butun cek pemulai dicoba tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi manusia ni kabada arkana keng polan andi ilmu bentako de Gusti Allah mun manusia tak andi ilmu tak ada faidana apa
kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesode kunana. Eko takbir ko mo Allahu akbar king sarung ngebulong mun tak ngangkui ilmu pakun tak sah nggih. Mangkana kula sering ngobrol setiap pengajian reng abajeng ni ke kula ro masjid ni ka mangki ampo tak tepa. Pertama reng bini abajeng cangkeme luar ni ka obeun mangken buk karena mun cangkeme sampan luar ni ka tak sah. Nomor 2 orang abajeng sokona tak apel kot ni ka tak sah. Anapa? Karena ketika sujud seteja anggota badan kudu ngadep kiblat. Dadi mun sampai griking soko tak apel kot abajeng tak sah. Nih mun soko bisa apel kot, king mun soko nela gereja paksa tak kok potak. Orang abajang ni kau tutu maknina pala aruku ambu gelu cek sampung karena kadang abajang ampu sampung Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allah ni kata asa. Jadi sampai ketika abajang Allahu akbar ni kamu ngangkui ilmu abajang kini ngeneng gelu maki tak cak maca ngeneng sampean ki bacaan sunat ngeneng ni kewajib. Jadi sampean Allahu akbar pala sengke cak maca sampean lan ngeneng dah ya ongguan bu Subhana rabbil azim wa bihamdihi hokoma son keng mun nengen-nengen ini kesampean wajib mun tak nengen sampean tak sah aja enggak sami Allahu liman hamidah nika kudu intisab nengen cak akulian terus kadang beuteunan nengen keng tah nengen akuli nika tak sah ki ya Allahu akbar sami Allah apa kakek kok cokok melei tang kancar ya kak ya jadi teragem ya lo. Sampo senika oba kak, cek langsung koni. Dan tek geluh. Anapa? Karena mun sampian nikah pas asampung rukun karukun intikol nikah maka beuje tak sangge. Paham? Ada kamu nyepetek kini ngita kagile. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, mun dari anak kau ring tua pas teda. Jadi napa-napa le ekhosos ring tua ni. Tak ekhosos de pak, sani kecukan guru. Napa-napa le pak ekhosos. Tak ekhosos bi kaula anjunan mun guru pas teda. De pak. Nomor 2, pas teda pak. Mun baca ke atas kuburna, neka ulama tidak ada khilaf. Kalau ada orang membaca Yasin, mun bada orang maca Al-Quran, mun bada orang maca tahlil, langsung ke atas kuburna, maka ulama sepakat nih langsung depak. Anapa? Ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketika berada di Madinah, mangki 2 kuburan, sedua kuburan kak dinto esek sasareng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kanjeng Nabi pahmakon sahabat untuk ngalak papana korma sebiru. Bi kanjeng Nabi eseba teti 2 pah eta cekaki eta sa 2 kuburan ni kanjeng Nabi bahadabu la'allahuma ayyukhaffifa ma lam yaybisa 2 mayit ilum kubure selama papana korma kita kering paringan seksana apa sebab karena Allah ada di dalam Al-Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard setiap sebeda langit dan setiap sebeda bumi maca tasbih da Allah Subhanahu maca tasbih ke Allah papana korma maca tasbih atas kuburan gara-gara maca tasbih atas kuburan sebebe afaida gara-gara seatas maca tasbih papana korma sebebe paringan seksana papana korma maca tasbih kabebe ni kebeda faidana napa boleh manusia kong ningkong atas kuburan kabebe tak ada pak ya tahu mungkin kong ningkong akemi atas jadi dengan makin ni ke bulan zaman teknologi ni kemudian mun lamba orang ni ke ngaji yongku sebelum abajang lamba ulama ngaji inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawa wa la kidzaba orang sing ngaji mangken pada ngaji malah suaranya cung nyamanan boleh
Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Datang ke penasaran, entar ke masjid siapa ngaji meceknya menakana itu ku ke masjid orang ngata ada ku tak HP ne tumpang ngaki kamik ya karo HP ini sih masuk surga ku leku orang ngececere cobaan dia makin zaman modern makanya lah saya tak oni ngaji makin lebah ngibah HP deh ya pak kok ngaji TV tak tahu lagi di ngaki aja Yasin wal Qur'anil Hakim Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Cang bapak ngi baba makiring lah nyaman tang anak sing ngaji ko. Cang malaikat cempur pura colong je kake. Taking margana kake je karo pelak kebayana tak mengaji anak. Sing ngaji je habena beni orang rakaat masjid. Ketika pertama nyelase saya petik Yasin. Jumat kedua entar boleh metik Yasin tepat kebacaan Yelse. Maunya apa dipetik pahlain aku suka disco. Kau suka jaipong pong. Anak pelak lagu terus lagi emak teti gendruwo, embuk teti jerengkong. Lanjut. Melanjut je benih pengajiannya. Ku tak putra buaya. Pon, si pertama apa bu? Harailah tulat. Ya, cek mun sacara megenteng pah cengeng kamuan sing ngocari. Yalah kalau pai kabeh. Si pertama saya pasti depak mun dari anak kau reng tu. Si nomor dua saya pasti depak mun baca ke kuburan. Yang nomor tiga, yang pasti sampai pahalanya kepada orang yang mati kata ulama, kalau ditutup dengan doa. Pas saya asaus orang rem nyerem kenceran, mun ditutup kelaban doa pasti deh. Meskipun itu bukan di kuburan, meskipun itu bukan dari anak ke orang tua. Enggak apolong ketimang kene kapas iya khole situng orang mati. Mari napa ditutup. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim. Dan mulai itu tuban doa katinikah maki beni dari anak maki tak baca ekofur napa kunda pak mangkana sampean mun malam Jumat maca Yasin compoong maca kulhu ekere maki kah maca di semate ekere maki karing tua semate ekere maki ka keluarga sedepa umur cek kelopai tutup kala bendu Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na tat dan gula tak oning ca Arab mun tak oning ca Arab cek maksa ca Arab takok marina Allahumma pah cengeng tak uning ca Arab cak matura pada Allahumma ya Allah dan kula nyuon da ajunan tuan seteja saya baca kelak pada pak aki kancar nada bang sepo dak seteja keluarga seampun tinggal tunya dak seteja keluarga seampun sete dak seteja muslim laki muslim bini tat engkau siapa saya tak tahu cak engkau abid Pontianak tak tahu apa sah tak usah apa sah tak napa ladar nyandar tu batu nalang kerbun temur rajo pamireng kocan nada ya malaikat mobil malaikat cak tak tu papa antakai lekai wah angkat dah yalah saya baca gelak pada pak ya macam di leng tu oh iya mat tua beri jadi saya ngak pada pak dah macam malaikat cengpong ke acolong je ko pala tak apa saya ajak apa saking ki beri saya ngak le benih ke macam di ing saya kan dia paham jadi sepenting lah doa saya ngak tutup kalau bendoa buki jadi sampean macam tahlil macam sini compok je kalau pai tutup kalau bendoa mulai tutup kalau bendoa pasti de Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, keistimewaan umat Nabi Muhammad yang pertama, umat-umat Nabi terdahulu kalau mati tidak bisa dikirimi pahala oleh orang yang masih hidup, tidak bisa dimintakan ampun. Keng khusus umat Nabi Muhammad sete kaula ajunan
pada ben gunung tu sana cepon kanjing Nabi, tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya, khusus untuk umat Nabi Muhammad lama teh ngibatu sabenya keng mun enyo onaki sapora bi orang Saudi tu sana gemet tade sakale. Amin Allahumma amin Allahumma. Ontong ta ontong dadi umat Nabi Muhammad, ontong ta ontong dadi umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, umat Nabi Muhammad tak kira paringi adab, tak kira paringi musibah selama Nabi Muhammad kak dinto odi. Makanya ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ki beda umur, tak ada musibah tak pada bi umat-umat Nabi lain. Coba kita lihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Sungai Nil, bagaimana Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan oleh banjir bandang sampai anang tibi seanya makan an kak dinto gara-gara kafir kak dinto tak gelem karena tak gelem noro Nabi. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Cong, aja norok engkau, njak pak tak norok akake engkau, hulaku engkau jentera ke atas gunung setek kijo, aing tak kira pak, la ansimal yauma min amrillah illa marrahim, tak ada cong si bisa nolongi setia kecuali Allah. Nabi Nuh aja bu kita mari, ange kulung bi aing gemet mate dalam keberadaan ka. Nabi nak ibadah bahkan putrana Nabi tibi ni kafir, bi Allah langsung potron adab. Cepon ulama Nabi Nuh ni kami putrana tak saya cek dengan Nabi ben Rasul itu buaki Nabi Nuh ni kapulan rajina tak teti ring lake nikah make la ring lake bagus keng mun sebini tak pati bagus anak ang tak be. Makanya alhamdulillah ring bini kan tuni kan orok jamsil kapi kodungan kapi bagus kapi ada saya bengkang dah. Berarti sampean kus bagus kapi Allahumma semoga sampean ibu ring bini solihah. Mula sampian bagus ketinika anang sampian bekal saya amin. Mula si bini nutupi aurat ngak nikah selaki tak kira amak siat thank you kak amak siat ben siapa mun bu siat dah tutup ngak dia keng mun pas pengajian pas anang nangis kapan nangis kalau pai saya beroreng pah buka ibuka apa mau keluar bukan ya mun kakula alhamdulillah jaringan tak nyari keng yang kak di bawah iki. Teti mata ki padengen di. Benih keng tak oleh nyusu bu, keng mun nyusu nak enyak benyang goreng to pue. Pahederder. Siapa saja dengan dia lah kerok eko. Benih urusan kerok tenyeng, sing ngabes ni ke benih mahrum sambian. Ni keseketia ki haram. Ben boleh cak dengan ki bereng kerok karena cak pun Sayyid Abu Bakar satu likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kullu kasidatin yauman lahir saukun. Setiap bereng keker beda senemu, setiap bereng bekas beda pasar lah. Cak dengan ki bulan kerok, mun setenyeng tada maka se kerok. Mun ki beda pelian milih keng mun tada se pelian. La Nabi Nuh banjir bandang, bagaimana Nabi Musa ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Sungai Nil. Coba umat Nabi Muhammad beda manusia ni paling pengko, paling cengkal, paling tambung etempung seanya ma Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Cengkel, Abu Tomang, Abu bagian buah Abu Rabi jo. Beda secengkalan ben kasa ada paling cengkalan ni ke Abu Lahab nggih. Paling cengkalan ni ke Abu Jahal, Abu Sufyan. Cuman meskipun sangat menyakiti hati baginda Rasul, apakah pernah ada adab semasa Rasulullah masih hidup? Tak ada. Allah seajanci wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak kira nyiksa ada umat Nabi Muhammad. Mun Nabi Muhammad ki bada kita sedah, Nabi Muhammad sedah, Allah bukan tak kira nyiksa dak kaula ajunan wa hum yastaghfirun selama kaula ben ajunan ki gelem nyon sapora dak Gusti. Makanya lambak beda dabuan sanikah ya sayyidi ya rasulullah
Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u bitambiyas taghfirunallah. Banyak tusah keng mun banyak nyuun sapora de ka Allah kau leben sampean pasalamet etunya akhirat bekal sapora sareng Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Sepenting kau leben ajunan cek sampai tak ibadah karena al hasanat yudhibna sayyiat. Kebagusan-kebagusan gak dinto mailang dek kecubaan-kecubaan. Ala kau tusah tampai kalaban ibadah. Ala kau tusah tampai kalaban ibadah. Maka munlah ibadah kelako tak bu ambu insyaallah kau leben ajunan bekal selamat dari dunya kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Yang pertama umat Nabi Muhammad sudah wafat bisa onaki sarang seodi kalaban onaki saporah kalaban ekademi kencaran. Nomor dua keutamaan umat Nabi Muhammad tak toman paringi adab sareng Allah ketika Nabi Muhammad ki ibadah sakak dinto Nabi Muhammad ampun saya tak kira paringi seksa selama kaula anjunan ki kesokan nyon saborah. Nomor telok panapa keistimewaanna umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad keistimewaanna titik lakoh kencerna banyak ngaji Quran ning sekalian tapi kencerna etekel man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Umat Nabi Muhammad sekalian ngaji Al-Quran situng huruf kencer sapolo. Kalau ngaji alif lam mim Hamim kaf ha ya ain sin. Sempian ngaji nih kak situng huruf nih langsung kejar sepolo alif lam mim nih telo huruf berarti oleh telo polo kenceran nih kemun iluar Ramadan mun Ramadan situng huruf kencer sepolo setiap sepolo tekel saibu tetimun ngaji alif lam mim bulan Ramadan langsung oleh kenceran telo polo ibu mun pas sampean bisa maca surah Al-Baqarah pahatam bulan Ramadan pas berempa kencerna coba bitong ke kalkulator mun tak alet tuh make kalkulator ada kia saking dari benyang kenceran saya kaule ben ajunan sebagai umat Nabi Muhammad makanya bulan Ramadan ini kau pak ngaji man kak diman kapi saya tak ngaji mun Ramadan ini kena bangki. Saya tahu teman baca Al-Quran, bah baca Al-Quran lebur walakot. Sembin namun kita apa lancar tinggal jamikan, nggih. Sejuburan ngajin lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza taw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Setemuran ngaji ngala lagu Arab tak tahu, lagu Syria tak ngerti bah ngala lagu Cina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebet nyampit hayya. Mun lagu Cina cak sebab ke Quran. Falam mas tai asu harak den kok. Opo? Tinggal galu bani tak oleh ammikan keng mun kita pati lancar tak usah ammi. Mun salah aki pada salah kau tu enda wasari'u ila maghfiratin salah teh wasari'u ila maghfirat beneng rapa jak lah karorek kereknya lah kireng tuai ko makirek mun tokang ko tu toro iki napa ki ben ngaji Ramadan ni ka kula ili bali pen pengajian ce lemalem arapa orang deki ce ke boleh kol telok. Jadi mun sampean pah ngaji sampai koletung orang kasapakun kita tedung karena sebagian orang tedung ni kebede ngiding munyi sidik tak ngideng ya beda orang ni ketedung makilah tedung bebena jidur etapu tak ngiding kan beda biasa lagi kan lagi na sampean kan onding ni kan lagi na macam beda lagi na pandikutek ngiding tak gibuk beda makai kurdut sarung nga sing ngiding beni orang nga
Ya ku apa bok? Apa mau tak onde sampean ku tak susah. Maka selaki asarungan lamiri mun esena la ya mutu wala ya. Apa cangring jawab enti na sarung atlas la atlas kor la esena meltas ego. Nah, pami aku pami tak ngeneng kake ja. Ku ngerti. Oke, na bangki. Eki na bangki. Tetimun sampian kak dinto ngaji cak lemalem beri bakto pada kol 12 ambu kana kol 12 ambu Arab kak kol 12 dia cong bakto na jarum lancang numpak ke jarum panda gua kol 12 teku man kol 12 sampean ku tak jarum lancang persis numpak ya tasa jarum pan tetimun lah kol 12 sampean makelah ngaji sanyak nga apa je mik atas pate mik baba ya sete dungi jagai mik atas angak ho mik atas pate mik bebe pate oh di jela apa jang kaki buka tanur andi mik tak ya sudah banyak seperti itu makanya kau leben sampian mun sampai aganggu mageleke ngaji ni ka hukum haram cepon kitab buya bening ngaji na haram aganggu ni kale taswis ala naim aganggu kau ring tedu ni ka hukum haram makanya kasih waktu sepaling saya standar kol 11 pon mari pon iki palagi tro ngaji boleh tak usah ngangkui emik nggih emik saya atas cak angkui saya baba mun yang kuy boy maksud tak aduh kaki ya Allah cak kacorong atas ngangkui emik salon baba ngak riare bu oh nyokumik baba apa kaken Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang terakhir keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kaulaban panjenengan sedengi betu sae sapora. Kalaban enyo onaki sapora bi oreng o. Nomor 2, tak etoman etoroni adab selama kanjeng Nabi ki ibadah. Terjukan kanjeng Nabi wafat tak kira toroni adab selama kaulaban panjenengan kasokan nyoon sapo. Nomor 3 sakoni lakoh tapi kencer na banyak alif lam mim tok saya baca tapi situng huruf kencer 10 ni kemun bulan biasa bulan Ramadan etekel kan 1000 tapi alif lam mim oleh kenceran 10.000 puh yang nomor 4 yang terakhir kenapa keistimewaan umat Nabi Muhammad dibudih beda etunya kulaban sampian ibri rekarena beda bumi tapi swarga masuk dah ada Allahumma amin Allahumma. Jadi kulaban sampean ni ke dibudi paling awal Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh sampai semua Nabi dan Rasul pasera khatamun nabiyin Nabi paling akhir umat Nabi Muhammad keng kulaban sampean makilah dibudi budian bekal masuk surga dah ada ni kauntung hati umat Nabi Muhammad amin Allahumma sampai Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto adabu dalam hadis qudsi inni haramtul jannah ala sairil anbiya wa ala sairil umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad bingko haramaki swarga da umat-umat nabi lain da nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad dan umat masuk baru selain norok bunte amin Allahumma makanya swarga ni ka tak bisa ibayangaki engak napa saus orang acerita pernah na swarga tak kira bisa ibayangaki tak kira bisa cerita na kulaban sampai ni ka tak bisa cerita aki ka ongkuan sa ongkuna engak napa swarga coba bidat dari saus cepon aco pakai tase tas ing teti tabar tak acen gini bangki bidat dari ini kesaking dari latina cepon ulama mun sampai obung bidat dari esabe dek kecobaan reng cobaan sandi bini kalau pai bini nak keng pai ngak apart tina bidat dari tahu ning pada penasaran bagi gula kak keng menterki masuk ke surga kemudian amin sampean tak usah kira pikiran mun sampean masuk surga lagi na sampean masuk surga sampean teti rato lagi na teti raja sampean 1000 kali lebih ratin tebang bidat dari budian setia aja dengan kebak koyo bungo kemudian bidat dari ini kecepon kanjeng Nabi saking dari koning sampai neradeng kanjeng Nabi ini kah mun acara bidat dari ini saking dari koning neradeng golek ni bidat dari ini kemun ada aing dari lesan aing saakili kebeban ni kepadeng dari luar percis ban bini sampean deh mun sampai aing dari colok saakili kebeban padeng keng jeung nate hedung aja ilan aja King mantir pada masuk surga kapi amin Allahumma
Amin Allahumma. يا مهيمن يا سلام سلمنا بالنبي وبأم Asareng segala lagi ya muhai سلمنا والمسلمين بالنبي خير Maklum tak terlalu malam ngereng bah tutup kalau bendoa. Ada ni kesidau pak sampean sekeluar tok sajam tak mari ya. Siap 7 sampai kol tung sana. Jam tung. Kol 2. Selancang tung sibung kol 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وادخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا Walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.